Biz Qozonda 22-yil hamda zamoncha Tatar madaniyati festivali bora. Bu Pişen bozori deb ataladi. Biz hozir shul og'imga hamda kishilar og'imina kirib ketirmiz. Yüzüp chiqa olarizmi yoki bizni boshqa yo'nalishga bururmi, tubga tortirmi? Ketdik. Kızlar qaran shu o'zingni qaraysan hali boshda. Ishlapalar, irat ishlapalari bormi sizning? İrat şlepelerin mina oqxona. Siz söylemişsiniz mi? Tatarcha söylemiyorum, toy короче. No yaraydi, nechik intuitsiya bo'yicha meni nechik anglaysiz degan. Siz Ruscha so'rov berigiz ama o javob berishadi. Men tilim bugun tega bugurmay olayin chaptir. Shay eshitgan edimmi? Shuna ko'ra men tatarchani сөйлейм bugun. Понятно, so'rovni berigiz, men tarjima etdim. Irat ishlapalaringiz bormi? Мужские есть какие-нибудь? Ayni qora tasmalasi meni qolsa. Канате, кстати, изначально мужской головной убор. Kiyib qarasam bo'ladimi? Meni kiyib tegsiz o'zingiz. Ketdik aka. Ikki so'z aytingiz, qolfaqlar ostida. Two words about qalfaq. Это женские национальные головные уборы. Носили разные на самом деле девушки. Чем темнее цвет был у колфака, тем возрастнее женщина была, но сейчас это уже прошло, и они больше стилизованные, и можно носить их как современным ежедневным образом, джинсы и белая футболка, так и с платьем нарядным, красивым. Siz Stayni bunun syujetlarini nechik tushganini hozir o'zingiz ko'rashaksiz. Televizorda shunday shuma bo'lib ko'rinadi, o'shanlikda alay shuma tugul. Вы ребенка потеряли? Нет, Manda ekan. Mana shulay kamera shulay ortga ko'cha. Ham kishi shulay сөйлей boshlay. Mana bu ishning professionallar endi. Ko'rasiz bit? Алар мени сездилер ахырсы. Поэтому алга. Исқақан сен боласың ба? Біз білген. Ильяс, мында ұстаханалар көп бит неме? Мына музыка ұстаханасы бармы бүгін? Мен әлігіне келдім бит. Мен бүгін қонақ ниһаят. Бұл соңғы 10 ел ішінде мен ял еткен бірінші фестиваль. Ана сенің артыңда музыка болашақ. Айтыңында лекторий. Ұстаханалар шул тирада болар дейш. Ғалма, я менің өзінің ұстаханасы болмайды. Біздің ұстахана яғына 365 күн ішлейді. Anlaşıldı. Yüzerge yarıyorsun bunda? Бунда просто, бля, шиширып жүрерге, видимо, жарамый, не рекомендуется. Но мне... Ну, если очень хочется, наверное, буладыр инде. Нәрсә кирәк? Сіздің мында шешініп жүрген бар ма, юзерге дей? Монда юк инде неге? Алай, мында yüze башласа калям. Жигиттер, бізде бит Россияда бір қашанда жарамый бит инде ол. Но если очень хочется... Kızlar qaran shu o'zingni qaraysan hali boshda. Lekin baribir suvga tushasi keladi. Mana bu suvga bir kelasi keladi bit u. Anti dürüst. Ул бит менә ничәсе ки бездә? Һава, су, җир, плазма, тагын нәрсә бар? Кан. 5 стики, әйме. Рәхмәт сезгә. Quyosh. 5 элемент quyosh, plazma, 5 элемент мәхәббәт битендә булга. Anti. Ул yok bitinli xәр. Булмасы. Ну сидек ва. Tatarcha söyleriz, Rusça anlamayız. Yok indi yok, anlamayım ben. Ana qara biz anlayız. Siz mында ниндидер шул милли киемнәрне гәүдәләндерүче сүрәтләп торасызмы, шуны киеп? Шунда. Biz milli kiyimlerini suretlemeyiz. Bu benim gailem. Әйе. Алар мына milli kiyim kiyip çıkarlar мындай milli бәйрәме безгә. Bu халкыбызның bir зур бәйрәме. Bugün bizning millet yılı Kongress'nin 30 yıllığı delegatlar bir көп келді. Bütün dünyadan %60 delegat келді.
Мыналар күрелер, безне татарлар ничек яшәгән, безне туристлармы да бик күп. Дөресме, үткән заманнар кире кайтады. Сүзсез җавап ул үзе бер зур җавап. Яңа баштан куша алмыйсызмы? Яңа баштан карап куша алмыйсызмы? Нәрсәне? Видеоны яңа баштан куша алмыйсызмы? Нишле? Без дә карый идек теге. Кызыкпый. Төшерәсең? Бу кайсы Сабантуйда? Менә әле җырлады. Әле генә. Şen pazarında. Ишен izledik de toptuk ne. Qo'y, bunda ikkinchi kulmak bitsin. Yok. Ana. Ha, bunda Ana olacaklardı, ol bayan. Бунда Кыйса Юсуф бар микән бу сандыкта? Карарга кирәк. Гадәттә киленнәр шулай Кыйса Юсуф китабын салганнар сандыкка кияүгә киткәндә. Әмма без аны тикшерә алырбыз микән, Фарида? Аха, шитекләр. Сызгылар. Әмнәмдә бер яңа элемент, заман элементы. Менә бу инде безнең капчыктагы мәче дип атала. Һәм без монда шундый экспонат кешеләргә татарча яшәп күрсәтәбез. Татар теле шундый әйләнде. Әйдә киттек, пишәне исе шул хәл тәмле ашысы килә башлый. Әйдә, киттек. Нәрсә белән? Пишән белән ди. Каптырам идең, кара. Безгә каптырасыңмы? Тыягын. Аттагыз. Kızlar şey. İngilizce yor, yigitler şey, yigitler. Yok kızlar şey, şundan da temli, ну давай. Yok, kızlarını kıdavay. Ala kızlar bulay da uzak yaşayı, tekke yaşamıyorlar ona uzak. Hayda kızlarını kır. Ya olsa minne şeyler oldu böyle. Yok, bu abi bilip eyte o. Benim zım, şundan начал. Нормально. 100 рублей, в пачках 250 рублей. İşip kena kararga 100 сум ди. Ablay ди. Şırga mı? Татарча махит. Татар махита, может, махар. Рахмат. Тәмле булсын. Блин, арабый. Yarış. Ana intervyudan. Ayda intervyudan de, ayda kil. Если вам интервью дам, вы будете четвертый. Я из Калининграда, я уже четвертому даю. Benim ismim Mulukov Mithat Abdullaoğlu. Ben Kaliningradan geldim. Как делегат 8-го съезда Всемирного конгресса татар. Мен бит офицер, поэтому мен sizga bir сөйлем, аларга bir сөйлем, sizga икенчегә разные вещи. Кайсы гаскәрдә хезмәт иттегез? Кайсы дөрес саны? Бөтенесе дөрес. Бөтенесенә төрлесен сөйләгәч. Смысловая нагрузка. Син беләсең бит. Смысловая нагрузка должна быть по-разному. Но смысловая нагрузка она одна, а разговаривать можно по-разному. Беләсеңме, да? Шул. Тагын нәрсә дим? Калининградтан килдек, на 8-й съезд Всемирного конгресса татар. Бездә татарское общество бик көчле. Татаро-башкирское общество Кырдашлар называется. Вот 16 числа июля месяца, июль айында без Сабантуй үткәрдек. Казандан килделәр безгә. Кунаклар, Лилия Хайруллина килгән иде. Менә кызы, менә бүген алар выступать итә Яковлар. Вот. Министерстводан килде Шарипов, Эльнур, бик яхшы малай да Сабантуй үткәрдек. Татарлар кичле Калининградта. Без килсәк безне кунак итәсезме? Обязательно кунак итәм. Bütün обществоны күтәрербез дә, сезне кунак иттеребез, килегез. Кайсы адреска киләсез? Кайсы адреска киләсез? Менә телефонны калдырырмын. Күгәршеннәр сезгә ошыймы юк, менә кара күгәршеннәр. Алар миңа ошамый, аны эш бириләр. Сезгә ошыймы? Менә шул миңа бер шей. Менә эшеп китәләр, ана. Алар җылыга китмиләр. Һәр кыш, җәй, көз гел монда яталар. Ятсыннар, алар бер нәрсә эшләмиләр. Алар бит
Алла аларга гомер берген, Алла аларның гомерен алырга тиеш. Сезгә яхшымы, охшамыймы, это уже второстепенно. Ana qarala, ишеттеләр бар. Бик мотор, голубь мира дип әйтәләр бит аны. Музыкасы теге кинолардагы сыман. Bu oğullar üçün kino buğay. Jır yalatuşlar. Men jır yazışı, bir yana jırım var, eyle yüzüne közen çakılar. To'xtag'iz. Qirqozlari nega? Assalamu alaykum. Siz mında qaysiyalardan keldingiz? Pişen Bazarı festivaline. İnşallahdan. O'zingizning ustaxonangiz bormi? Bizning munda kibet bor. Kibet musulmon kibet. Bosh kiyimlar yozsiz, deymi? Yo'q. Kiyimlar, xotin-qiz kiyimlari, elbisalar. Sabır. Bu sariq. Ay baran. Ana şunun türlü neleri var mı? Ha? Qizil mishik bular, jarqa. Yo'q, men aldım bunları kiyib o'tiraman. Sotib. Abi siz endi Şanlandag'an Kafkazdan deb o'ylagan edi. Yo'q. Isteğinden kelibsiz ay. Yo'q, Kafkazdan tugul. Mana qiziq bayt ishli. Kiyib qo'ydindan seni endi shulay qabul etdilar. Bilib turibsiz meni Qozonda shulay. Shulay bo'lsa endi, inshaalloh. Rahmat sizga. Davay, eson sog' bo'l. Qiz bilan kel. Sizning ustaxonangmi? Tega qiziqiz. Qay ishi ko'pni? Kichkinadan xizmatga yuratib o'stiradilar. Davay, eson sog' bo'l. Qo'yadir yo'qoldi bizning operator. Mening ishim siyleydi o odatda. Men bosib turam shunda. Shuni izlab bilan mashg'ul. Leksiyalar bor, shunda borib o'tiraman. Mana shu shohir sonda. Sen necha o'tirasan? Ha? Necha o'tirasan? Battak bit oshqozonni qarab o'tiraman. Men dorug' ishlarga vaqt yetdi. Hozir bunda Zamasini sen tushirib unda. Intervyu olib, men o'zimda beraman intervyu. Menda tatar ishini. Tatar degan bo'lib. Mana. Tatarni, rusni oshqozon ishlamasa, adi dorug' ishlasin. Qarab turmay unda yavring. Allah sen tatar tilini bilasizmi? Mana o'qidan vaqtdan unutmishi kefir bilan bulg'atosini ishlasizlar. Da. Sayinda. Ana qara ishga. Alanlar tırnak qo'yisi var. Aytgan bo'lalar bitadi, kut qoshirga da vaqt yo'q deb. Mana tırnak qo'yirga da vaqt yo'q. Bu yoq o'tirasi bor. Bunda o'zini qaramasang, qizlar qaramas. Aytgan bo'lalar, qizlar qarorga borasizmi o'tadi. Qizlar qarorni shu o'zini qaraysan hali boshda. Bu o'taga o'zini qanoatlantirib tugul endi. O'zini ikkinchi ma'noda qaror. Tatarcha shu o'g'rin. Bilasizmi? Yil tatarcha sesing o'g'ir. Ona et. Yo'q endi ona et deyim, tatarcha sugunam. Sizda shunda borasizmi? Sizda shunda borasizmi? Ular tatarcha bilmaydi nasi. Necha bilalar bitmadi, to'xta. Nesa borasizmi unda o'qirda? Bilib borasizmi? Aksiya? Лекция. Ha, aksiyada bo'lib ishdi. Ha, sen ishtasizmi? Nima bilganda bizning ish nasadir. Remissiyani borib kelay. Tushirib bo'ladimi? Narsa turadi. Umuman sen bo'ladimi? Yo'q, sen kamera qo'yasan. Bunda? Yes. Ha, men teganda sen şey olib kelib berishim men.
Mügeriş. Kızık mı? Sen okutçun mu? Yok, men onu bilem. O benim gimnaziyada okudu. Aydar. Oqtanışlarla qo'yan ko'rinalar. Manda shosha bir ishingga keldingizmi? Shosha pichan bozor ishingga. Meni mati onu chiqardilar. Shu Biznes bo'yicha. Tatarlar savdogarlari bo'lganlar elekdan shu. Biz Ufadan keldik. Oqtanishdan tugummi? Men Oqtanishda o'qiyman, lekin Ufada yashayman. Durust bichimda Ufadan kelganda Oqtanish shosha kelasiz baribir. Rahmat. Shiber qiz. Ayting. Shiber qiz. Rahmat. Kavus. Edi. Tatar qizında qatnashdingizmi? Siz? Tatar qizında qatnashdingizmi? Yo'q. Siz tatar qizında qatnashgan shekilli. Bu qizning shashi motor shuni tushirasiz. Bossangiz shashingizni tushiramiz sizni. Men BDSM nega borganim kishega? BDSM kishe. Anda shunday knutlar bor. Shunday shular urilgan knutlar. BDSM kishesinde. Uşağın şu niye şu? Yaza başlayalı yaşbik yaşamda. Bağlar hem yaşlar temasına sadece jibere buğatkan. Bekmek kızıklı yazılan şeyleri var. 20 yıllar altında da var dini motifler kullanıp icadete. Bu vakitte 20 yıllarda şimdi o vakitte normal olsun algan. İki nasıl ödüp gitseniz bu? Niye ödüp gitseng ne Qara şeşetlerge to'g'ri kelamni hozir. Yaxshi kadr. No, zengin sizdan to'g'ri kelmasga tegir. Normal bit, normal. Rahmat emangiz. Rahmat. Kiyimingiz yaxshi shunday tege ko'ngilli tuslardangina turadi. Rahmat. Tatar qizni qatnashdingizsiz? Ayda kil topdim men ana. Onlar bizimle siyashmaydi. Yo'q, ola siyashalar bey. Eng muhimi. Siyash. Bizga kadr için motor kuchlar kerak, shunga ko'ra. Dang. Haber bile dangdan bakşağa bararlar. 15 minut kalgan. Sikrep durdu Marat. Kure işler harap. Dağın songa kalgan. Şul yakağa qarab. O to'g'ri kelasinin nega? Model shunday. Bu beach style shunday. Nima? Mana bu tovushni yozdiring qilay. Tunna bilan shikirtkalar shunday, tunna bilan chiqasam aytadi, shuni tovush shekillaymi tega. Ana o'rmon qirenda. Он не понимает, только по-татарски понимает. А, да? Да. Ana ko'rishma. Ko'rishlarga kerak. Shaqala. Qutlayman seni. Menga sizni qutlayman. Tatarcha yashashingiz bilan. Ko'rdingizmi, biz endi kishini yashashga yaratdik shuni. Og'irtimi? Hayda. Tovush. O, bu bizekte param otur şunu bizekleyenler. Tamam mı? Şey gerektir ha. Они bundan şüphesi. Nasıl kişiye? Ну вы позвони, блядь, мне, ну скажи, блядь, ты же взрослый человек. Взрослый человек, блядь, ну возьми телефон, позвони мне. Дубляж. Ладно, дай телефон. Sana telefonu ver. Asqat bir shotirni tinglaysizmi? Asqat bir shotirni tinglaysizmi? Asqat bir shotirni tinglamaymiz. Каникулы просто у людей, да? Мы подумали, акция типа, обнимайтесь. Qishloqlar kerak deb o'yladik shunday. Min yarım. Anchik tushmayapti. Meniki mana shu darajada tushadi. Menlar bor. Biz ikkini oldik, mingarga berdilar. Вот 32 sida. Ishni olsam balki 500 ga. Yo'q, ancha kelib tushmaydi boshdan. Mana qarag'iz. Qistirg'ichlari bor ekan. Yo'q, вообще тоже фиксируется. Elektrik ishlayotganlar ekan. Ellik neler bilan, inalar bilan. Nik bu quyoshdan saqlamaydi endi baribir. Motor bit. Ha, motor. Motorliq boshida qara. Aytaymi? Qaytar shekillarga. Kutidan.
Kirgen ölüşte şey. Kirgen ölüşte. Manda tuğul, ende teginde... Yok, Moskov'dan aldım. Pişen pazarından bunda cümleyi bir satılmıyor. Piksin. Niye piksin? Silesin indi. Sile haydi. Sile. Ya men tek şans qilg'roq. Sen ayta. Shunda birer siz buni trotuar shaymi, milliy bezelgan birer vibrator sotsa. Pişen pazarında bulunmasın, koya bulunmasın. Hatin meşit var bitim. Şep sonda satmıyorlar. Bütün tek ayvarını yolun toplatıp şunda kesip. Anda республикаға озды да ины, анда лицейлар, кімдер. Аның бетін словарный запас жоқ. Инглиз тілінде. Ну, шоп болған сөздер білен нәрсе бір балап сенедір. Теге грамматикасы нәрсесі бүтінлей жоқ, шоп білен дұрды шоқ алып қайын. Шунда білен сәлет келек дейін. Аның түп сәлеті шунда. Bir нәрсе білмейші, теге жоқ бар сөз силеп, шол нeye бар аның? Шандырға. Аны шол сәлеті. Ол теге әйтмәсі ема, тарихшы деп та, не деп та. Шакира, барот. Сенің тұрда бұл. 360 шырайлар бізде. Рахимбай түшіріп ері бітмесіне? Рахимбай? Бля, шаға мұмыры копировать абу. Косплей. Yazarga ağırırak azgına çünkü tilimiz Şekli kebek mi burası? Yok, şekli kebek değil. Nedir sözler Tatar dilinde yok. Ben şunu anlatasım ki. Mesela İngiliz dilinde bir vakit progresta yeni sözler şu dilden kile. Ama Tatar dilinde şu diller bulmayı hem bulamay. Hem kay vakit anne neşiktir ikinci türlü перефразировать итергә кирәк. Ничектер икенче төрле аңлатырга кирәк. Менә шунда гына кыен була кай вакыт. Көн дә иртәдән заряд уйнадым, тормадым. Көн дә заряд. Көн дә заряд уйнап тордым. Язга менә башка кылган эш юк. Анасында Eşkinədən anlaşılğan şadlığım qayğım mini. Мы за 4 месяца. Еще в холодильнике яткан да андан. Эмес свежий будет. Аларга Bu meni kes birinci korga düşürüyorsun. Paparazzi. Bunda meni düşürüyorlar. Dininde, meni tümünde kalbasını satıyorsun. Men bundan işi kolda falan mıydı atar? Seni şey olmasın. Сеш, мен тавышынан атыға тарихтарына кіртем сіздің шуңа көре. Қызық бетінде мына шундай ғади күн көріш вақытында сөйлешулер, нелер. Тәшкилүләр деген. Әйе. Хәп дәшәбез.